pathin thagau thing pathin chulo pin na sanghan lang hitabong pharpha pathin in epiwa gamsung lundon le poisat na a nal sanin e tum jing lai wa adi a Churchanpur diocese lam kai te ni in titing le to khom pi chengin online sermon dinga to bon hin nei wa it's hol atun ni ake jong hislai mun pathin angsung le mi pi te ho angsunga hu hing na tu pha phung do the dinga phan mun hin pi zal ven lam kai ho zo se zalin pathin ka thang ba in hun pha la phat pha e pe ba pa pathin chu lo pi na ka pi na he tula hin vanoi gampum pi hi ve na he ai le muntin gamtina mi te ho kisat na ti za na a hel wa he ai le va do ngam talwa mi tam ta om jing lai jin e ho in pathin thu a kitil khau the ya khala khat ki su hat to the dinga im na ho sunga hin e wang wa phanalai thi jaw chun pathin aveli be thang ba ben he pathin thu a chom cha a hong ko lim dio hi to kilhan in chom chan pathin anga tauna na mang hi ti ve pokai na lung sen na ne chanuwa kale na le si lung dal le poisan na in ei bon jing lai wa ta san ni ti ho la a ne ne thu pa ti ho thagaw lam pi a kitel kho ne jong le kilamon the ne jong ba se do the de le pong do the lai dinga hon pha ne pi za le na min ka thang ba be ne pokai na thu thing hu ki sim do ong ki pong do de ho hi ke a kon in e ma sa bol bo the na ka ne ko hi na jong le na prosil bol the na sin hin le ko a nang man mi ti ho la gawa lu no na la mo na nei the ne dem wa nang ma in pokai phat the ne hin bo ding in ki changa se hu ni mo pokai na le yesu me la ka thu ba hi tim ka bible text tu ni ho a bible text na sim do ding mo chu hebrew bong ni chang thum na hi in sim do ka ten hebrew bong ni chang thum hu hing na lo pi hi na sa mo le hen e ho iti isu sa ding ham an chu thing isim do naw chu ne pa in chang che wa ding phat the bo han lang he si bible verse a kona thupia in a bon ni mu chu pi ham itale iti isu sa the ding ham iti isu sa the ding ham ti na hin tu lai din mun to ki to in neu sakat thuma kai ga ve le hen tulain vanoya coronavirus covid-19 itivin hisi vanoi pum pelu su phane vanoya chune vai home ho mithi miching ho en stay home stay safe ati bang waso hisi na akona iso za thene ding waso ina umuvin lan hoi do vel hisi na akon chun hoi do vin ti pa he tulaya slogan ake ha sei pen ta hi hisi chu ta sa a na le sana ko na iso za thene ding wa chu hisi chu gamwai pho en hisi he slogan na asa mo hi a hen ji chu ise no pen no he pon iti so za de ham ti na do la chu so za na thua su thuma kai ta bo nga chu neo sa kha ga si hi em bible text a si ai le hisi hebrew ji pa in hisi asut la ya hi judaism te hin pokai jesu christa na hu hing pu ne ti hi a hi poi vevin paka hi le se na ong lai sun vantil te le mo se hi van ga ma anom ta ve hi jesu tu ne a no na pakai pau je a gen the ha sa na na thu hi hom sa mo se a hi bu ve ti hi amo in ha ta a thulang sa ma an ne lai ba hi ji hebrew le khasun pa hin hi ji ho su a hi poi kapakai pau thu kalam sam hi adi mo la hi mo he te phot che de na chu hi ji thu hil hi ana se ya hu hing na lo pi hi na sa mo le ha ti su sa du ham ti hi mi ti ho hebrew mi ti ho de a la he ana phon za he hi ji a chu e ho in hu hing na lo pi hi ngai lut na alo la lungut ta a kho sa ta a idelwa igunu ya hen he aje chu e hon na sa lo min koi te le hen hi chi hu hing na iso sa the ne du krista jesu akuna hu hing na isan diu pa hi e ho akuna ong ge tol mang the he ti pa hi mi pi ho in
isu mi lo ding in ding ka sa na he ne hi chi lu hu hing lo pi hi e ho iti chan the diu ham hi chi i chan the ne de chun point tam lo ven point ni bo in a de diu he en hi chi bible in e hin na bang wa he so za na hi pakaya pon bo he ati ne he zon bung thum chang nga la nga chi vet na he la Nicodemus le pakai Yesus Kristus aki ho machun pakai je Nicodemus ko machun chunga na tha pen ke lo wa he hu hing na chan lo diu he an tin he Nicodemus in iti mi pi thing sa khat chu iti kanu oi suwa kanu lut ke ma gong tha pen ke diu ha ma tin pakai je adon bu na chun chunga ko na tha pen ke lo le koi ma pathin gam lut the lo ding koi man pathin gam amu the lo ding he ti he Nicodemus ko ma na se je ne he ji wa Nicodemus le pakai ke ho nahi vet na he le isu zat the ne wa chu ama sa pen ta su pen tha na nga ya he ne he ji pen tha na apoi mo dan ji ham iti a he ale pakai no akam sang ta an se bonga chu Jesus Christ se ho hu hing pule eleng pa wa ki se no ikisanu wa ehin khului ho chi da la wa thil noi hoi pe mang wa ama ako na mi tha wa na se ki mon ba lung put de a tha lung ge long ngai tu na a tha Christa adinga se ki pe tha na ya hi he ji pin tha da la chu koi man pathin gam amu the lo he ya chu hu hing na hi pakaya pon bo hi pakaya tai lo ven cham kim na pu in lungon na pu in hu hing na he om theng pu ne he ya chu pakai jin ami te ho ko ma an se na a he mi tam ta en le ya alen la ya an se na se mi tam ta en an man pha pon an la pakai jin le ya noi lam thu se pu in chung lam thu se tun sor ga ma i chan the na tun sor ga mi lun the na ni upa se pakai jin an se he je a chu Nicodemus ko ma chu chung lam thu an se chu chunga ko na tha pen ke lo le na man koi man pathin gam amu the lo ding pathin gam chu koi man lu the lo ding he ti hi an se in he he a chu ta salama lung pu nai in le na he le rom bung ge chang ko ma se na chu ta salam lung gel chu thi na hi thagau lam lung gel chu hin na hi ati bonga chu e hon leilam lung gel na pa chu isi pi wai le leilam chu du an na pap se na ti se na ki dem dai na tol tha lung sang til tam ta thep na uma hi tho zo si da la wa Krista a chu chung lam thu pa chu ingai tu wa rom mi te nga pole na se bonga chu thagau lam lung put pa chu ipun nga ya hin he a jesu leilam lung pun no ho hin thagau lama dinga man thai na hi thagau lam lung put chun tun so na dinga su sa na hi he ya se pakai jin chung lam thangai na thu na se ji ya se tu ne ta san mi te nang le ken jo chung lam thangai na pa hi i ho akona au ma Jesus Christ ai so sa the ne wa jo Jesus Christ a pen tha na Jesus Christ se hu hi pu le leng pa wa isa ma ya hi ne ya chu so za na chu ton so le se na le sa na zo so za na di ideal bang wa chu ton so ga ma pakai ko bi hun the ne wa le se ton se na ko na so za the ne wa chu pakai ya ikisel wa pakai i be lo wa ya hin he e ho i so za the ne ding ven chu ga ko na tha pe na ngai zen he je chu ga ko na tha pe angai le ati ne hi ibham itala ipokai Jesus Christa in vana van lang to na hin da ha e leja mihema ahum pengin pakai jin le se na apa le na to lai za akam sung so e ho e hil nau izui dingu pa chu he ji e ho adanga iso za nau iso za na theu lam pi so e he he ya chu Hebrew le kha poi mu bang wa hu hing na lo pi hin na sa mo le ho iti so za diu ham tu lai zong van noi mi te in zong hu hing na sangin le se no sa na le se lung mai na pa hi kho sa zon in nei ta be ni
hi je hin amitalib hi Christian hi tawin Christian ta sanna ki bol phomen ahin la Christian hem pakai je kel mui hem kel mui ta ase bangin kel mui hem tam ta em ta bi he asu pakai je ama kam san ta ati ko mi tam ta he len no hom cha he ati chu he ji chu ta san mi te chu he hung hung the din mo le on ta ni hi je asu to ne ka so bi te ho nang le ke yen pakaya ko na ngai lu na hu hin na thu pa hi na sa mo an ko ti ko hi ti ve to ni inun khano e ko he na i cho na wa ko ne i lu he wi ti pakai lu lam chi pyam ti hi hol le he e ho in le sab sen na ko na he su sa na ne wa tu so ga ma su pakai ko ma ki pa man isan the de we he hi ya so hebrew le kha bu a ba ma he na le ke lu i so sa the ne de wa Krista di samzala ama ngai dam na isan nawa ko na hi ama lung lam hi I hol wa idel du pa hi pakaje I ho ako na adele ani asu hi he isile se ta sa lung gel dal ha awang lam ngai na lung put chu ine du pa su pakaje I ho ako na ade hi he ipise a hu hin na hi lo pi ati hi dem iti a hela hu hin na lo pakai hu hin na alo pi eti na hi ama in apathin hi na hin da ha a le sit ni hi ma hum pe nga su teng le nang le ke e ngai lu zala chu hu hin na o va no ya mi ti ho mu si pen le mi ti ho in sak se na mun gusa mi zom ho tai tom na mun na de cross Tin cross tu nga chu ama hung ke tu do a he san ge asu thi na san ge ahung thu he si chu he san ge ama in hu hing na hung to na so alo pi na he tu ni in nang le ken zo ita moi ve sit lai ham khat na ai lo le thi na thi ai lai hul pa khat ni sana tan ka sum la pa in ki thu pi ai le ama chu o ama ma he ta ingai lu ba I he bo lo he ama in tu se ale ni lo inil ngam ji lo he hi ta ma ju Jesu Christ na ma ti pum pi nang le ke so za thene de nga hung to do hi ya chu ama hu hing I tan thene de wa hung ki to do na pa so lo pi ya chu hu hing na lo pi hi sun to ni in I so za thene de wa chu pakai I bel chu I ho ade nga so za thene na hi pakai bel ke lo pakai ko na hu hing na I tan thene de wa chu ilungu e wa ama lung lam hi ipiham ti pa hi hon wa e hon le sit lung ngai na ko na lung he na kisi na ne ngai hin he ne ne vi khumi pi te ho cho zona in thela ne na lung na he lo wa le hi chu pi hi ni som ni sunga pa kai la bul wa tu ne ti la jen leng pa apana aneu pen chan agan cha ho chan ge bin alung he bin na kisi bin khaw di po na kisi bin pa kai hinga taw bin tu ni zong thagau hin ko ai so za the ni ni ho no lu he tin kisi tin lu he tin ba kai anga kisuni mu te ti he ta san mi te ho ka so pi te ho ko ma ka hin sei do no pi pen so hin he chun tu ni in ho hu hin na lo pi I san the ni wa ba kai kam sum so tu se ho hi zui he ti ven ba kai a ko nen lu mo na chu chang I san the ni de chun chunga ko na thu pi ho hi zui he ti ve chu ti le e ho a ko na pakai ngai lu na pa su isan wa hi sing ngai lu na su san ting le hu hing na su isan ding hi si hu hing na san ting le chi le se pakai mi him te ading a ko na mon tun sot gama ka na muna ko na su isu sa wa pakai leng gama su ilu the do he tu ni in mi him he na do la e ho en anom le ha he mi him ki tel sa di ho le koi ma sa ha I tel lo do he anu bi tel lo mấy đi lệ vạn gam nông chú vạn gam nông he gì chú vạn gam nông ilut thế nó đi qua chú tu na he ho in hin ku hi hielo angai je so sa thế nó đi qua chú Jesus Christ a chú hu hin ku le leng pa wa ikisal di mo hi ho pen ta le apoi mo pen ta he ti hi akhat nai ga se do hen lam ani na hin so sa ne hi se zuiten ana pu do sa he tai som sa te bung ni sa som tum se ge som tum le ge la nga si da le som sa te ho hin he ti so sa na hi ana pu de wa ade de a Pentecost nya pitarin mi pi anga dina ana phon do sa hin he si hu hin na
amasa po kaman se na su Hebrew buni sang thum bina lang si vet na hi ai le azahon e ho dinga aphu de hi atin hi hiya su sei zui ti hon azaho su mi ho ko ma an phu de wa an sei phu mo hi hiwa sei zui ti an sei na wa su lum he de ding an sei ji hiya su Petare mi pia anga sun na so sa thene jong ve lum he ju ge ti he an lang sap hi he sun pol he lum he a ko na Krista ngai lu na lu thene jo na mu chin ma jing ne le polin he ti na sei ne he ke ba ong hom lai sum ka hi poi an ti hi le ne he ya su polin an mu che na ne he che ba nga su tu ni a hi e ho in jong Pentecost ni a Petarin abiala ahen kon do a kona hi mi ho la a hu hing na alo bedan tu deng le hu hing na ko na so sa na om da hi Petarin ana pon do asun na lu heun la Jesus Christa non ting bela na het pe pau na het be pau minin baptize sangon ati sun mi ho chu mi pi ho so anungo hi ma ki sun abang jing it he Bible chu mu ge ne he jun he ji na son sen na lu he jun lang na son sen now so bea om na dingin Jesus Christa minin baptize sangon atin he ji ipija Petarin ase ham itala hita mga anu hi ma ki suna ba pha chun mi pi ho chun se ji ti ho ko ma chun ki ho ipi ki ka ti di hitam hita chun he aso sa the ni hale ki ho ni pi ka lo di utam iti ko om di utam ipi ka bol di utam ati lai wa chu Petarin nalu he jun lang chon set su be ne dingin Jesus Christa minin baptize samun alati he a chu Peter le aloi te ho som la khat teng season mi pi ho anga hi se so za thelen ju Jesus Christa ko na he ti pa hi an phu de lo he si ba hi se lo na Peter in atu chu ipiham itale hu hing na thu hi juda te zon la khana ko na ai poi juda te dan jia ko na ai poi lu he na ko na hu hing na hi uma hi ti pa he Petarin an se do lo ma hi he ji a chu lum he hi ko te na Peter hen an se he lum he na ko na a hi dan dong so ama hin ki chen ta an pho che ai tai he a chu Petarin mi pi ho ko ma hang san ta na lum he jun an ti he si ni khwa lung hai za Krista hu hing ko le nga ani ki san Bible ju mi san thu au me hi chi ma ta san na lung hai ga ta san ho so za na ding ga ta san ho za jun tu ni in Christian he hong pi hing in van noi gam bu ho so se lo so in Christian he hong ta na he chi chu ho ya hong ki pan ham ta le hi chi wa Pentecost na Peter le se ji so na khat ho mi pi anga din wa lung hai ni dinga thu na lang sak ba na phu de na wa ko na so hi si hung ke pa na hi ne hi je chom wa no e no de ma so sa na the ne de ga e ma che ni bol du poi mo e pi we hi free will pa the ne free will e pi we hi je chu i pe ham itale lu he le he lo pa so i lu he wa le hoi so sa de mo Peter le se ni ho aloi te en na phu de sa wa na so e ho en i lu he wa le Jesus Christa heng ibel wa siting le ho hi thina tun sot thina ko na chu iso sa thing ding wa hi ne mi hem lo se en ama lu thim ngai to na mo akipu de hi Jesus pa the ne free will e hi ama mo sila pha het kan thena e hi ne he je asu to ne en so bite ho he si hoi tan ngai to tu lai wa noi boi lai ta phát đôi lại tại TV số gian là đinh lấy sự số gian là đinh idelovin ako agama quarantine itivin kiven na ding in số gian thay na ding in hisin na ako na kiven do thay na ding số gian thay na ding vin thil za job mi bolovin igim pevin isol pevin
ka sa abon na khana ko na susa na ding hipang banga gimpi wale I ti da na tu ne a ton sor ga mai so zat khene ding pa hi ngai tu thelo le gel thelo I wi ta he hen ka so pi te ho tu ni hin a thain ngai tu tha hi ti ven pa thenen nang le ke e ngai lu wa ni te na hi ilung ko no hi akewa kacha nalungkot nalung he silang nalungkot ne honin ke ma hung sung lang katin lang ma to zan an de hon te ta ni tin na he pakai se ilungkot no he akiu jing jing he he sun to ne en le se nob sa na lung mai na pathin min mo do mai so na ho ting le ma phat so na ding ki se ki mi thip ki tai to no zo se pai lai te vin ne vi mi te ho en alen pe na ko na ne pension ge na lung he wa o pakaya ang sunga kisuniem puma khau di pone kisilwa lu hai bang ven to ne en ta san mi te ho zo se alien pe na pana ne pension ge in zo pakaya ang kisuniem hi te ven ilung hai te ven ton sor gama dingai so sa the ne ding ven jesu krista so hu hi pule le pain ke sa ne te ven pakaya lam tu sang ta hi ve pi he tu ni a ise do lu pe no jo hi ne he so lung he ya ko na hu hin na uma hin he so sa te hon lung he ya ko na hu hin na a hi da na pu de wa lung he ta tho apa kai isa lu le hu hin na isan ni he ti he ana phon do sa bang gen tu ni e ho in zong hu hin na lo pi hi na sa mo pu ti ve pa kai kin mo na hi na sa mo mo pu ti ve a jesu e pi je ai ho hu hin ga isan na ding wa hu isan ge ya gen the asa na hu ham isan gaya pakayen thogim na tho ham ti hi ingai tu lu de um sa ne in sunga minu mi pa e isate ne sa tu si ahun kisil mem li ba hun pe na ahun pe len the na dinga chu nu le pan gim gen the tai thu he ji ju isate ven tu han ngai lo ti le boy nang ding ngai tu na nu na pa ni sa na gen the thu iti wale sa te no apuna vin nang le ken zo inui pa en e o khat de chu sa pang in hebe inui pa te ni se zala gen the thu ho su ipuna vin o kanu ka pa hi iti le lu mo wa kom sa the nyam ti lungel ngai tu na in vin iki su lungim je le se na nang le ke mi son si mi kilo win bon nu le pa lai na ji ki he a iti atun sor ga ma dinga e hu hing pau hu him isan thena dingu eng gon pi pau hi ilai na thena wa ama hi lama hi ilumu hi thena wa iki hi thena wa dem hejen to ne en su bi ho pai tai ngai tu pha hi te tu ne en ba noi le se na slogan ngai pe na he chu stay home stay safe iti ve tu ne en ba jesu krista inno ma yung thene dung ve hu hing thu hi na sa mon koi pu hi ve hu hing thu hi nel pe nei pu hi ve hu hing na lo pi hi nang le ke jala he si krista in gen thena thu ho hi gel lo hi ve tu ne en lu he hi ti ve pokai amon san nan ne hi ve chuti le e ho adinga zo tun so na iso sa thena lam pi so hu in he he sur hu hing ai thene dung wa pokai jin isan ge ya gen the na athu am ama sa pen ta in pakai jin awan lo to na ahinda ha ni nang le ke ito na ium na idin mun khanen chela to ding khat chu ben sa a e to sa a hi le mi him hi na ki lu no mo pha an la pakai jin nang le ke e ngai lu za le awan lo to na ahinda ha le si mi him ni no pe ni su ti te le si mi him li min hom pe ngen an la le se na zong ama ding in mun anu kit nai pu pin na mun ding ne pu ni pin na mun ding om lo pha ni to mun la la mun nu pe bong ina bong an ko nga gan an ko nga om pin ni nang le ke wang tu ni in sale nang ni ai hong le doctor hoi hoi de pin nurse tin ta te in hello doctor tin ta te del vin ti sun nang le ke
mi mu ave sin iblo no dingin hoi la la apala la ibel thi ai la ipokai nang le ke ngai lu za la hu pa ipokai Jesus Christ wang chu mula la mun noi nu pe mun lim pe mun nam si pe bong sunga bong an pung sunga hu ti ni nang le ke ngai lu za la hi ni he su ti pe ho le za hu le ngin alien sungin nang le ke ngai lu za le bol se na le se na sugo ke helo vi zia ma to in til sir ho ma to in sago ke vi mi zon se ho thi na zon chin na ne no ba su kal ma di ko sa am ki shen le isu pi kha aji be ya min han bo ya ho le ipo na no helo ipa kai pa wen nang le ke engai lu jin zon chin na be lo he pa nang le ke za la chin si ko ma to a sago ke wa je ma to a mila a o to no na mi na ne so ku pe ho hi ji nang le ke ji hi bo be hi til dan ji hi bo ni nang le ke engai lu ji nang le ke engai lu na iso sa the ni za la hi san ge so hu ji Jesus ka so pite ho Jesus Christa ti san za la hadam ka tang hom pi alo lang ngai lu ka tang hom pi ka so pita pe ho asai na ke so iso sa the na ding ven ko kai thu gan the na le thi na sa na to ho nang le ke kisi pu min lung he ti ven ko kai lam isa lu ba Nicodemus ko ma se bo nga ko kai a dinga itha pen ke lu ba ai le nang le ke tun so thi na ko na su isu sa thi lu ai la nu he lo ba phat boy tai ti wa emano no mai mai ale tun so thi na su itha man le he su tu ni isu sa thi lu ben kisi lu he na to tho ko kai lam be la ko kai je awone ma eko yu thana abanza la insan ba tun so thi na ko na se ho tun so hin na asu isu sa ba iga kai le he ti hi chom cha a patin chu thinga in se do thi hi lang he sun asai ne ke tu hi phat lung ke phat ki sai kon sa ai ta ki ji sun lung he ti ni isu sa the ni lung tin kisi lung he pa kai lam del pa ti be ti hi asai ne ke ya se do hi lang mihi zat wa de sa ja se hi se ma o ma na ke ke ya da mun tin se khan ho sang khat sang ni sa o ma ne aneng gam ke ne ding la ta sa mi ti ho kisi a lu ya pathin lam isan wa tu so thi na ko la su sa thi de ben pha te ta hen